Ngipirang subhay pi boro sasisian pa chagan ka channel ka jangi bat hagan ka video ngin pe yeki niki post ki brang sulat thamai bala palat daka SSC. Shabang insdang yeki ka video sngubha subscribe yeki ka channel but turn on your new notification bell kanang bapinum do yeki videos ki bangi upload. Pila ruban follow yengi hapo ka Instagram kani ka Instagram account ka jangi. Yang ini post kembang laong IP la apalat daka Staff Selection Commission lani ka SSC mentau benai arajar apuar. Kakertain jangan ni post kedai multitasking staff and havildar CBIC and CBN. Kelas date lani ka tarik bakado bapila ban submit jeki applications kedai haulai pau tarik benai April arajar apuar. Ya ka post multitasking staff kin sapen syai hadin kat notuliki post kilan. Bat ya ka havildar in CBIC and CBN kalai lai hajar hendros pak lai ki post. Ka age limit lani ka kerta kalong komne. Ya ka multitasking staff ka kerta ka baredo ka dekat pra ba ka bahaya dok ka de apsan senam. Ya ka havildar ka kerta ka baredo ka dekat prasnam ba ka bahaya dok ka de appunyo senam. Kandan ka upper age relaxation hado lai senam yaki other backward classes. Sansnam yaki schedule caste lani ki schedule tribe batch postnam yaki PWD candidates ka salary lani ka tulab kadai pay level 1 kat kum ka pay matrix jangka 7 pay commission ka educational qualification kolong kumne tadi ben pendap ya ka kelas 10 lani ka matric ki candidates ki bilang eligible bagi bakwaban apply yaki niki post pihak ban apply online link ba ka website jangka ni ka staff selection commission ka bari ka https ssc.nic.in ka official notification lani ka official notice ngal ai po description jong ni video te sung bha download bat puli bhaswa ya ka shobapin apply ki niki post khanang bapin tip shushu shphang ki wei pat ki details